Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba AHENKAN933FM.
Adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo achi ediba ahenkan 93.3 FM. Mayede my friend yina resum nyame impani yina resum nyame Maba yina resum nyame enunti amenyame suma yede Another beautiful brand new Friday morning is here. Asida and come out yasifonya nkopono. Nya wahwe yen so aboye ho ban gi afri atamfo nsem. Bebrede ne oboni fo no susu ye hye ye. Nanso Awurade na madomni moburu hu so amana no pay. Wakan ya kan te asefo ho a. Yemfa asida mani din kronkron no. Yen kan kire yawe. Se ono ene otiasifonya nkopono. Ono ni kokurumutia yisan hobopo a enye yie wono ni omintimirim dade akono wono ni dade a yembo ne kashire no wono ni osrebo secherema wowe dade mono da wo ya mansan hene bransam wono ni bransam adukata wre no ena no pay mi pacho fast da mani din kronkron no sanse woni yen din yie ye koda se ufo Awurade na madomni moburu hu so amena no pay ye ka tiasefo ahoden wo omumu a Awurade akan ya aka ho eno nti ye free akoma mu ya dwene mu ene ye nipa mu girie nyina mu na ya ka kire nyankopon sa sedan kan din kronkron no sanse yo no ena wa ma ho kwan ma ye da so tiase ebisi nyame yo Ebisi nyame au Ebisi nyame ya Ebisi nyame au Ebisi nyame ya So the 17th day of February 2023 some 44 minutes into 6 a.m. already, transmitting live from our national studios here. Akuya Afra Koma Obatam Papa ni studios. And of course, the tentacles of the show spreads across the world. And unti uwo Kosovo, Gaza, baby I will be our Betty Yenka. Yebeko internet and so www.AHENKAN933FM my TuneIn, Modern Ghana, Zeno Radio app, Ghana Waves app, Nina or Google Play Store, and I say App Store. Ko download it, na search it. Ahenkan baby anam bi wiase afanai. Mepacha ubetie dwumedie no ebi. Enti distance can never be a barrier. Ubetimi a join in. Baby I will be a Ofra bra pills. Oye ejuma ewo Ghana Commercial Bank Achimodan branch. Eugene Nati and ye frel. But also wahutidin the bra pills. Can you imagine? I don't pay me Osronko. Sanso so ena Dixon Boating, the great Omaihene manager War Green Pharmacy. I don't pay me my good morning. Emmanuel Selom. Ewo Ablekuma eno ewon crying. I don't pay one so what joining here that see bebre.
Nina. Maba wenina risum nyami. So privileged to speak on behalf of the top-notch production team in town. Odi AHENKAN933FM Yaboa. Ajempa hene Kofi Mensah ko BK Kwame Asante ni Billy Man. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Anopa so kan ho free sabre kopim sa no part 10. Ebebo eye for God encountering. Nyamio. So program check Maakye. Frequency modulation check AHENKAN933FM. Bibiara risum nyame. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM. You see, there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933 FM. Mida was ya bribia. So the back to back. Hana Mafo. I don't pay. You feeling it kakra. If you more bressing, you be sakwe de muni nyina me do for me fan to some fama. Also mean can't you no pay ya, no pay ya. We are no unity. Ahomachini mu hono no. O chere se ensuo no petepete kakra egugu ye na eyo obosuo enhye da nye ensuo se eto ankasa eyo obosuo na o chere se e free sabre no nso bre mu ekoyia no awia no eyi ne ti na ne wate asimu abopa prem to bre mu no o chere se na awia na no beye den anwumre ewiem ebedwo ama babia ajofom ani ti se ne na ewiem obre besia ko se men kan kire wo se awia ewo wiem pa anything ya no washane so Mirinya wechida Au Minyami oni wo Papa mu money mo Mida wasya bribia wate Yeda so ye hwe Nyankopon asem no Yeda so na wotwe nyina asem we de na me say be a disciple for God. Be a disciple for God. Ye osuani efama onyankopon. Se obi eye osuani a na to say oye servant osomfo. Na se obi eye osomfo a na o pay attention to instructions given by the leader and na say the master. Na eno na make can tell say adwuma kakra wo ho a wo se wo ye so ari ase and it fitting Jordan one ye nanti mu en so ye de kakra ka ho na ene ofa Nyankopon asem no Matthew, the book of Matthew eno na ye di AP so Matthew chapter 9 Shuba. Matthew chapter 9, the verse 37. I don't hear the trust with the amount. Be a disciple for God. Ye onyankopon ni suani. So be nyankopon ni suani a na cha say nyoma papa na wo nyankopon no emu and it is say wo ye ni suani a na sa nyoma papa no o ma wo ho kwan
Now nso yɛhwɛ w'animu a yɛhu bi ɛwɔ wo nkyɛn. And into can kind the book of Matthew chapter 9 the verse 37. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. One means anchor be more. Also, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ena okachre nesuafoɔ no sɛ otwa adwuma ne dɔɔso na adwumayɛfoɔ no deɛ wosa ena okachre nesuafoɔ no sɛ otwa adwuma no dɔɔso na adwumayɛfoɔ no deɛ wosa anopa yi na mepɛ sɛ meka kyerɛ wo Nyankopɔn adwuma no ɛso paa. Nanso so emu adwumayɛfoɔ no yɛ kakraa bi. Sɛ yɛka sɛ emu adwumayɛfoɔ no yɛ kakraa bi a wobɛka sɛ na sɛ woba Ghana ha kraa no a percentage wise yɛse Ghana Christofoɔ take the larger part of it. Somewhere 74% or so yɛse Ghana population no Christofoɔ take 74%. Ewum and it is a waka kyerɛ me sɛ otwa adwuma no ɛso ɛdɔɔso na emu apaafoɔ anaasɛ emu laborers no esua na opɛ sɛ wo kyerɛ sɛn Kristofoɔ dɔɔso paa o ebisafoɔ Kristofoɔ no deɛ dɔɔso but yemu dodoɔ sɛn ɛna yɛyɛ Onyankopɔn ne suafoɔ obi oyɛ Nyankopɔn suani no ɔwɔ ayam hyehye ɛde ma ne nwia obi oyɛ Nyankopɔn ne suani no ɔwɔ ayemoye ɔwɔ abodwokyere wɔwɔ ɔtwɛn but question a me bi sɛ na anɔpa ni sɛ yɛn a yɛse yɛ Nyankopɔn asuafoɔ yɛn a yɛse yɛhunu nyame a yɛsum nyame yɛn a yɛde yɛse yɛhunu Allah ɛne nti anɔpa bia ɛnɛ yɛ fiada yi yɛkɔ akotwa ahyia mu wɔ mosque Allahu Akbar yɛkɔ akɔkenkan Quran yɛkɔ akɔkenkan tasbar nia yɛkɔ akɔyɛ ne nyinaa na ɛkyerɛ sampa yɛhunu Nyankopɔn yɛhunu Allah. But question me bisa ne say ne nasɛm ɛhyɛ wo ɛne me no yɛyɛ ana ne Quran no ɛka no woyɛ ne Holy Bible no ɛka no woyɛ yɛnyɛ Onyankopɔn na chidifoɔ wɔse na awurade Nyankopɔn ka kyerɛ na titafoɔ ne sɛ na suafoɔ ne sɛ then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Awurade Nyankopɔn egusua tonsa de afrɛ adwumayɛfoɔ wɔ tonsa de afrɛ adwumayɛfoɔ aba na adwuma ni mu sɛ mommra na mommɛyɛ na adwuma no na monyɛ ne yie mommra na mommɛma mo su ne mo ban ɛna adi nkyerɛ wiase ɛma nipa enhunu sɛ yɛwɔ Nyankopɔn bi wɔ hɔ no mo asɛ onipa dasani fa no a ɔsesa na brabɔ na ɔma dansedie dɔɔso na brabɔ mu ɛnɛ nkrɔfoɔ twerɛ wɔ mu din join political parties NPP NDC wɔn kasa de ma NPP NDC and I keep saying say why na ya kasa ma Nyankopɔn na why na ya na ɔka ne nyame ɛka na ontwitwa ntron fantu Nyankopɔn so be a disciple for God and his kingdom ɛwɔ sɛ woyɛ ɔsomfoɔ ɛwɔ sɛ woyɛ chidini ɛde ma nyame na dwuma no so ɔbɛyɛ chidini a then you should be able to defend the kingdom of God at all cost. Sɛ nipa bi sɔre na so mu gu nyame adwuma n'anim ase a you should be able to stand on your ground and defend the kingdom business. It is your responsibility to defend it. Anopa yi ɔse otwa adwuma ne deɛ yɛ deɛ ɛdɔɔso paa ɛna ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ otwa adwuma no dɔɔso na adwumayɛfoɔ no deɛ wusa. Pray ye therefore
the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Enti monsre otwawura no na oma adwumayefo mmara nitwa adwuma no mu. Anopa yi yesre Nyankopon se omfanto wakoma so na onti ase se eniema bibiri wo hono mu a wo waye a wo twe wo ho de afiri mu na eno nam so be ma enipa bi ehunu nyame na adwuma no ne emu akono, and they will find reasons to serve the Lord. Ma wabrabo enye nhwesode ma afoforo eno na eba be define o say ampa truly you are a disciple for the kingdom. Present yourself as an ambassador for the kingdom. Begin to speak for the kingdom. Fix your eyes on God and his kingdom. Focus your attention solely on what matters to the kingdom. Okotisen krofo atwahia na omoka nyame adwuma na omugu nanimu ase a eya reactions at saying ya na respond to sansem no anopa yi me na wo kasa fa wo hu si ho na kasa manyame na henie no ma wabrabo nya nhweso de o kasa e wo se etumi kasa we oye kristoni, we oye islamoni, we oye traditionalist. Se o kasa people should be able to see through the source of onsem no a o kano. Representing nyame adwuma no. Why? O sorry anopa bompaye fama nyame adwuma. Bompaye fama obi bia wa fa to no ho so obeye adwuma no. But o sorry anopa ya na wa make sure say obi bia woni ni be hia no, woni ni be di Nyankopon na adwuma no ho nkomo. Ene MPP for ebo da wuru so be break 8. Womo ye adwuma ne dendenden. Pese ne sesei asechera ni mu aye den, u defend aban ne kura nyeyi, but still ye nuanu mu defend womo adwuma no no. Omo ewo position so boa. Ye be bo yem saa. Nti omo so papa mu oboni mu oni nyina omo bo eyem. Omo ani suade hunu ne sen se we mu be kono omo aba. Anopa yi won so saa na wo defend nyame adwuma no. Saa na wo do hu si wo no mo ama nipa nyina hunu se nia we eye ni nti men so me de madwen ko nyame adwuma so ana. Fix your eyes on God. Focus your attention solely on what matters to the kingdom of God, what matters to your soul. Make sure you feed your soul with the word of God. Do good, not expecting anything in return. And God, who sees what you do in secret, will greatly reward you. Earthly possessions are all-time bound. They don't last. But the things of God will catapult you into your dreams and destiny, which leads to eternity. And I pray for you as I bring this week's sermon to a close. May you experience a piece of heaven in all that you do and wherever you find yourself this morning. I pray for you. May you experience the peace of heaven. I pray for you. May God continue to lift up his countenance upon you, and may he continually remind you of the things of the kingdom, so that always you be on your guard. May the Lord bless you, and may he keep you. May he come through in all the things that you do. I pray, in all changing seasons of life, you will experience the hand of God. Na obeboawo amwakai na hinie animu adwuma. Kristo asumdue enka ho na adom no so mfama o. Na fa hye otirim say, I will be a disciple for the kingdom of God. Erade nkan ho fra me Obuoba
Ofori Amanfo. Maybe I told you sorry to the sports at once, so we are best number back. Enko baby. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba yama munyina kwa basurunku biu embra hinkan 93.3 so agudie mu nsamaso ayatena se de nsem no ba midin e de Joshua Kwabena ejanim obati Yosef ejerin kan fe obere mpon opoku ware eteche Raymond Ashete Rats ene Ben Mauli monso produce show no ne de bibia enso Abidjan ene anopai na yemfa seda ema Jubilee Hospital ohododo na anopai na baby agi ayaresa yi a eno a ene Jubilee Hospital oba found yare bia e hand with name of Jubilee Hospital doctors in Africa nurse for begina 24/7 asho man yare one nyina no so no atimi atuayira afebia lab na pese o ya ibetima yede ma pharmacy ho dro pese o tobia no wonya bi ni wa continental care postnatal care theater honum surgery bi and also operation bi na pese o ya fabra maternity ultrasound CT scan no so aba yidi twa scan afi counseling enso ho yare bia tu so bedi nkomoda che onua bia be pm na afi yema undro ema ndandan wa na bibia nso enkofa emfa ema afi wani na etete wo hwa ade ahuniye ade ben wa ho we kira wo ho a eno ane Jubilee Hospital if you no pa bia enam no ka say encheche no so ekoso de ama diabetes any hypertension for no afi canteen wo ntende no wo fie na opeduana atwakopie mu Jubilee Hospital insurance nso de egita na de ba ye beje na ya hwe yi odan aboabo road no so Amantra bridge no so honum na ahwen ya obehu yen 0244 575799 0244 575799 na 0241 784645 friend bejo so na ye no edi enkomo St Andrew Senior High School enso aba ye bie kwan ato de ama ne SHS1 SHS2 ni SHS3 for no opese exams no one time otwo na otwa na bia nso emba kira eno ani St Andrew Senior High School full boarding facilities na de emma afodo no chiema 2021 exams etro no St Andrew Senior High na top year results enya ne de na eso ni ye pa afi course bia ye wo SHS bia no epiem St Andrew Senior High ye bi enso elho asinfo su mankesim ni wodi bia se dun ko no fen se hwiasawen so Accra Tashi na afi okuru chiemu enso e wo Shama Takra dia campus na ho nma obehu yen elho fre number yi na afi ginchiremu a esimidi 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004. Yes, shem na say and now pay information say free amanone and rather kopima as a Europa Conference League matches na hodo na and as a top femina eko wie no say and a resource no see ekoko wie ye bodo etnafie amantumi anhyebi let Puzan and so antumi anhyebi bra etnafie amantumi anhyebi Emma Fiorentina echomo ebone kana nan a amantumi ante Karabakh etnafie ehye ekanobako Emma as again and to me anti kano Lazio and so kano bakwa CFR a clutch and so to me anti kano we a matches a hold as a top firm Europa Conference League am dimu sem no e de agao afodo ni chemo the UEFA Europa League ni so games no bebe na ene baso na Ajax Amsterdam etnase oni Union Berlin ekoti go anto bi atenemo sanso na Barcelona and so etnafe ni Manchester United and so ekoti sa game no koye 2-2 abranti and Marcus Alonso ni Rafinha omnombo 2 goals na de ma Barca sanso na Manchester United no abranti andin e Marcus Rashford na fe Julius Konde enso ehye no afi Red Bull Salzburg enso etnase echi AS Roma ebone kanin bakuma Roma omonso omantimi ante Bayer Leverkusen etnafe ma Monaco chini twa ne kanin miensa Bayer Leverkusen enso etimi etekan mu mienu elho afi Juventus enso etnafe oni 90s edibone ko wiase no na sa game no
no akɔ 1-1 Sevilla etna se ochibebo ku and then PSV and Hoven ebona kanu miensa ma PSV enso etimi antika ni bi ho afi Sporting CP enso etna se oni Midland ekotia sa game no enso ewie 1-1 and now PM matches out do na say top fm freshly match back top fm oze etna fi oni Leon at the airborne 8 p.m. no game no top fm uremo our German Bundesliga ni mo so Ausberg etna fi oni Wolfenheim at the airborne Italy at the Sassuolo etna fi and Napoli and so at the airborne and afi Spain ni patem no Girona etna fi and Ameria and so abonia we matches out do top fm medium komo no at the jaw and no Juventus our the UEFA Europa League no mutena fiam ne 90 sekote sa game ekwe 1-1 we ama Juventus panifo abeka so ni chiemu e Serie A no mo eboni mu a onum se panifo atom 15 points ama no kase biom da table no so no sheda enso ni sa no am se UEFA Champions League nso no championship a na so ni chiemu omoba emom ska ye pa ntene no mini so ade hu nyina ne se ombetime ni the UEFA Europa League no na mo kwama kopie mu or the Champions League ni mo na se next season mo Champions League a omo ogidie se ende na abrantem ti se Dusan Vlahovic sanso na Adrian Rabiot English team etatom no ombeko omokonso a ahwe na team no enye scan fa bom ho bra we ensema efi Juve eba yedi mu nsem no ejaw Andra na first time abrantem fan Robert Lewandowski ejina mo sia kan against Manchester United abrantem be kai o sia kan na Dortmund na Bayern Munich na for Pimo Barca na se oboboro de o sia so sia kan no Andra ene da edi kan on Manchester United enso sia kan se we enkomo eba edi mu nsem no ejaw yo Manchester United no do kan chaye omko PM Barcelona and ase bobo ku andi e de Bayern Munich ekofa Marcel Sebesta be PM na Branton be PM United dem bon aso ani ye pa intinu ka se de Eric ten Hag enso a na Sabranton odin ho komo o Sabranton o hwe ne ball na obo Mefod onum na se bebo ani ye pa no ntino o de 18 million pounds ko PM Bayer na fa Branton Marcel Sebesta ne contract no man ne permanent Sabranton tumi ato so abo game e Manchester United PM Liverpool ni abrante fan Roberto Firmino za reporte formo eba ene se Atletico Madrid ene abrante edin komo likely se nyakopon ayadoma sama no oro so baje fan kopie mo Spain ni patem akosi akan Edma Atikwa yedi mu komo no ede ejao Barcelona ena ensemi betodwa se nkofo no so mutua sika be se 90,000 pounds enso edema ebobo kwandin ede Urion Adavi omo division 4 ewo Spain omo transfer branch andin enso ede Marcus Alonso Chelsea be PM Barca na ene no once se transfer player bia na se ni junior team boy no so man kakra na bibia so team ko Friday momo na no ko se de Barcelona for saska no muntua ye into Union Adavi ene no omo division 4 side omo Spain almost say the Barca court na fe almost 90,000 pounds almost sakano almost aka former player Edma Juventus Tottenham NFA Napoli abrante fan Fernando Llorente abrante na betodwa was 37 good years anywanya sisia ohangini butwa ontumi enyina mu nsia kan enso enfoma team bia biem na obeka abrante no ofi boboko kopie eba enso ekowura mu kobo academy mo no nanamu asia de ese waya onya contract bia enso enyina mu nsia kan biem eniti abrante 37 good years no odeni bibia aba na wie ya we ene enkoma eba ndano pay medimu nsem no ede ajaw 2021 Crooks anasa kronfo bi ebo uremu ewo abrantian din ere Angel Di Maria ni fia ewo Paris inkwehwem no enso etimi akọ aduache se sa mrantie yachiwom na yachiwom no yedom kogina court yedom asem no yesi omko 7 years ewo prisoner omko dem so ye dwumaden enso ede aboa Air France man no na omuremu no do ne chiema kofi wo watch ade bo be se 450,000 onso mu wi a watch no the bagana sika maburuja 450,000 pounds any sika na watch no afro nchema omsanso ewie gudie bi any sika omofa ohonom no ade a France man no ahyese sa konfo yi obunkodem na 7 years na mfanye dwumaden fama France man no yewremu ewa Arsenal ni nkomo enfama wa ete enche na se Arsenal for on Manchester City at the game kase pade yantan so na that day na and say Arsenal for so omu yi player of the month of January say eno and say Nigeria ni abranti otonyom IFN Patoranke na say ekokosi ni so a ono ana say nimunyam hye no oko ekoyi edema abranti IFN Alexander Jejenko no ema se niama ekoyi papa enso edema na we akwa ni jesem
Stadium enso de ma abrante fa no Patorankina medimu enkomo no ede agyaw soboti ya bafie ne de fisam no enso aba soboti danda nya kan wasam de kire o se ebia no pay o pade hot bi abonkane bega se nini edo adase wia o penini edwo enso abagu bu a eno ani soboti we nu timya ne hot utimya ne ku na wanom na bibia nso akoye de ma na enwani ndro ewom ena manie no na se nyoma ye de afra ai soboti ginger ewom hwentia pepre abrobani mokonya kan bo maye ne moton ede gu tea bag ma yesi we nu hiti nsuwa no iba kono de atum opa fa sugar kan opa menfa kan obobone sa na afi ensa ye de nyina enso enfa ema ebia wo no wo problems ewo liver ho wa hra wane umbrebo no wo problems ewo ho obobo soboti a ebe prepare ho ache na so otimi edi nchi ache afi ebia wo no na se high blood pressure na etete wa soboti ntempa so ebetimi aso ano edi amount 100% natural ne ne no onoma ebetimi enso edi amount afi do ni chiema open dudu atwa kopiemu ewo Anyemina Enterprise ewo Domi Market ehoro na ne no hwenya obehu ye number no 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 watch him down ma for number 0244 878763 0244 878763 Alhaji Hankuli Enterprise ebi elho Frimpong Enterprise afi anti-adwa provision store enso ewo Odan Roman Merin Kroman so abuabu haya ebi elho afi Nanaya provision store Sister Vero provision store enso opposite Snap Yabawo na ebi elho na fa yenkan fa ngudo ni chiema banya bi no ato na bibia nso akoye edi amao yesha fisem na se yensha se emfemfiri former player de makuma se asante oroko imano ajimabadu aso yendi nkomo kakra enso former Branton nsem kakra dia tudwa wo se wotutu akwan a na fe wasanso aba besi akan adama Great Olympics kakra na ono ohwe Ghana Premier League na ese ono no se niama 1-2 bi wo ma niama enso enkoye emfa ema Ghana Premier League no yenko enkotie ensema Emmanuel ajimabadu edi ejaye so far your league no matches ya me manya kwanya abode me nim strategy ya coach ni catch am na boys na nkasa na mo pese mo yesa ye ni Dreams FC na omo boy be first Precious Boa odi matches ma because na the Precious compare be boy and I don't know say if it was an instruction from the coach there I can't tell but that much no di match apart from that you go top 8 no so ye ni bechem so say no obi su di match a couple of matches e binim timi di match but me who ya no I am timi open creative spaces for your opponent and you ha no mo review mo then they will give me on a space na me so much mabu we sama say Imano Ajimabadu ade etu yanim no koso ekasa wose be pie Ghana Premier League ni mu a say player welfare de eniama enkoye kra enso okro no mo say mpinifo hwe na fe player welfare no amototo niama na bibia ekoye ade emom player welfare no so no and also from kakra and they will from which I'm in the club to never be high went me and fan to apotisa so respect the club no regulations but Osha Cross na no has of focus musi o ya already or kwatra musi station bi o ka say te bibi o high say omoya player welfare is very important and so kakana ma hu no em say we need to up the game when it comes to the player welfare hu here pitches in the mean ya ka ho asema no yintimi nya ho hwe nti ane de say na we ensama se Emmanuel Ajimabadu ade eja ede mun komo no bi ede ama Emmanuel Ajimabadu ano esiye player welfare ho se na betimi akrakra player se okrom ha na bibia enso etimi akofan da mom no na eye former Accra Hearts of Folk player empatem haya no fi achim dan patem haya na branch ne ball ne bra 2004 na se okan squad Hearts of Folk for the uremo or the CAF Confederation Cup omne Accra omne boboku andeni kotoko ebo 2-2 on penalties omne A7 and so the GM the maiden edition of the CAF CAF Confederation Cup no e difficult to concern no abrantie the Eric Nyakon wakasa or say na se CAF Confederation Cup na had to for community 2004 no impanifo amo hwe impanifo nya se kobo kra no I say the eso munya no musanka na mom bibi kutuma bi na musaka ye do ni chema jatatemo na afodo ni chema a couple of players bi pe no munya kakra enso edika ho na mom ba se bebre na sika eso musaka no omusaka re nyakon komodi jayuni
eya na senior na skasem de ya na mempese meka because enkomran has na ama mesumenya chance a mesuma betra o TV so ya mesumeka say but na me anim no kure ni sika de yenya bi ene de meka yenya hwe obi eje confederation na say ya yi ewie no ye be sika no mentimi aka say omo che na according to matches our boy true qualifies no mentimi aka saja te nya kese ne endru 2000 then time poska me no come na e tos me no e bi kura nya tete no 150 cedis bebre nya nyame anim no kure. I'm not even supposed to say it, but this time there make send e be ye penifo no omo behwe ne ye supporters omo tie ye no omo team players na say it mean na say me say ban ne ko ba bi ka so you grateful ne say no me trust dia e so mo so mo dream player no you see football is business o wie ball no bo wie de no obedi enti wey Eric Nyakon Krom haya no fi Obuoba Coast in Africa divisions bi o Krom ha no ma how say ofiri nkwanta honom no fi how say Mr. Emmanuel Jekumu and omo kra dom no kopie mu e wo nkranya ono so ko bo ne bo akobua hat to folk ema 2004 CAF Confederation Cup no omo gidi si omo na so yewra mu na fe ndi nkomo emfa ema wa nkonkopie mu ewo oye Great Olympics bobo mu ne yenkodi nkomo ende anopai enso emfa kopie Olympics a reporter se fi ono enso ade bana sisi ade amakofa papa efan Bismarck mensa enso abepie mu ewo Olympics bobo mu no ene se oba head coach no ede amamuni na se ya preko ede na dwuma no ede ato okọ ene tie si ade former Carolina United coach no wono ene be fa dwuma no abo ede ma Great Olympics bobo na yede mu ensam de amawonde anopai ugo piemu awa kafo so akachia reporter yensa kan say nanka kafo omre aye CAF Super League no enso eba so nanka be chase this year ya August ene be chase na earlier no omka say 24 teams from 16 nations in the no nanka ombe bom na CAF Super League no omo abobi enti ohwe aye earlier decision omo take ya nanka kotoko na fe hat to folk ewom na say the has asan kotnase na say CAF asan kotnase omsi ade the only 8 clubs be ene bebo na 8 clubs in Betobia no yenya one Ghanaian club crampa na say the CAF Super League no o take part information na Arachi Dex enso echere say Roni Chemu the maiden edition of the CAF Super League na Ebasuna Bobo Kwandin Air Petro di Luanda from Angola Nidin APM TP Mazembe from DR Congo Horoya enso Guinea Wydad Athletic Club Morocco Simba Tanzania Samson expand to Tunis Tunisia Marekani Zamalek enso Egypt we mu 8 clubs are na say the maiden edition of the CAF Super League no omo kambom na omo so omo grace occasion bibia enso etin akofan dem antene no yeni club bia osun okroma no ma na say the CAF Super League no ojema konkoden e di Amagana yazemo kodogo ne has the 8 clubs are omo nka ho Tanzania clubs ni na rurum bi Guinea club kraba awanya biambo ampoma no wontan Ghana Premier League nyakopon ayaduma na atwewe ehyasie na ende ana se match se ro ehyasie de ana se kopima 3 pm no ade medium a etrafi ene Legon Cities ed game no enso ede abani nyame aduma ede chena to so Akalions etrafi ene achim dan Kotokuri House ede abani Instructorman etrafi ene Kumasi Asante Kotoko ede abani Kwasiada nyame ayaduma match se no ninina ehyasie 3 pm no Bechem United etrafi oni Great Olympics ede bebani Dreams FC Tenafi any Bibiani Gold Stars at the Abani Heart of Folk at Tenafi any Adiana Stars at the Abani Kim Faisa at Tenafi any Brekum Chelsea at the Abani Samates at Tenafi on the LTU at the Abani NFA Tamale City at Tenafi and the Carolina United at the Abani. Well, Ghana Premier League Nimano and a papa and the Emmanuel Jekumu Fie Chief of Busugan Traditional Area, Mr. Emmanuel Ejekundodo na friend Ofie na is a former owner de ma Ofie Young Stars now Tema Youth Wakasa enso edafa Ghanaian clubs are omni bus eho o si mprempran Ghana away se club bi ebo eye game e Ghana Premier League na soko high bus and say ne no da ko na away matches na se Ghana yenye serious of football. Se be puma nne mo hwe Ghana bakoso mu football ho na se club bi wo Ghana ha no oni even sports bus na ko ball a e so rent bus yenye serious ni nyina no sa bus ya nipa na bo league ama wa qualify so be bo premier san campaign for no mu guji efe ho no omo dwene football no hu yi a adenti entimunkunti muntimi nya adwene
kakra bi mfa support club mpanimfo yi say kura obo division 1 na qualify the ba premier anye bia bass de ye benya de amount enti sa adwene ketewa we nsusu ntiti bi ni obi atim osoro no mo enti we Mr. Emmanuel Jekum owie no na o say do ni chema Ghana hanum se uni club ana se onya part of the EFA untimi embamba president intine no intoz for omunomi intoz hima bayrefo na yi bayrefo hima inti se uni club e wo kroma no ma untimi embamba president on se sadde ndie na kanya bad nanso ase obi kotena one man club na wo favor no yentim komo de jaye yen kan hu sɛ yɛ de ho to aborɔfo na enye yi nti de yen fa ne sɛ yen yɛ de no yɛ se ansa na bo akɔhyɛ efe hɔ no na yɛ sɛ wuhuni e club anka nye bad but asɛm ne sɛ 18 the premier league teams yi omobo premier obi ho kora wuhuni team pa so akra GF hɔ no kora no onim hɔ enyo mu nyina na egu hɔ no mo obobɔ mpanimfo egugu saa GF hɔ no bisa sɛ enipa sɛn ɛna mo team no Ghana ha no ɛno no ɔmo kan so nyɛ saa na tie no ebi frafra mu a ɔmo ni team bi yenye no bi yinti anase ye no bi ye pa dia aka me feel say woni team of Ghana hanamo ansana wo even one season in we obe qualify nyame o adna so qualify the Premier League na wa fa nyoma bi mu nti se se kokotena office na se bi akoko ma instructions so ho ma woni mu de okwakoye wo ho no mo na nye nipa ni nyina so kra no mo wo teams ni wo Ghana hanamo mo aye friends free appointment kra na onkonkoshe onkoye adwuma no ade nyina yenti anu ye hu team Kesben eti omaimu hanamo one stadium Kesben o na mi no ka se o ko ka che zonko ye president onko ni nyina na papa no de bebia minim ni free ni bebia se de bisi nim no kura bi ndi soro horomo ono so o timi ko trans so akoye la sula ni bia ho no ko ka de ope ho no sa nti obetra ne baby we chief of Busugan traditional area Mr. Emmanuel Ejekum aka Ofie former owner Edema Ofie Youngsters now Tema Youth. Yani yako na ukupima se na utwere ye midweek no of a second division matches no FM na eso de baako na me wiana fema ba no de a na se the story untold FC etna ho ema Okori United for chiomo untold na we yanjo the story untold FC etna fi ema Okori United for chiomo gwamaka no miensa ama tumi ante entino omudi no honam ese papa na fei obepiem ewatem dane ne patem de na sei ena esitie video kotina fi ehye kan ba kotoku Rashford entumi ante afi kopiem ase Customs FC ehye kan ba ko ema eye entro 94 enso ehye miensa Bosumi United ehye miensa 3 Stars FC etie kan ba ko Veterans FC entumi ahyebi ena afi Basco FC enso entumi ahyebi kwa bibrem ehye mienu ema ese Achiase Jungle Stars entumi ante afa do ni chemo or the CAF Champions League ni munso a and 1 p.m. game back where baso El Merreikh from Sudan and Zamalek from Egypt and the Ebony afa no nine bam Coton Sport Garua from Cameroon and so Mamelodi Sundowns from South Africa na Ebo na afa no so JS Kabylie from Algeria and Wydad from Morocco and the Ebony way games baso or the CAF Champions League no. Yeah, kwa na Eastern Cup no so nyame aduma kwase de to dwa Bosumi United betena fe ne Power Rangers ade aboni Achiase Jungle Stars Breakers mum because arrow okay it's Power Breakers so the ebony omano me abranse talent okay and afi Achiase Jungle Stars ne Kotoku Rush ade boni we a run of 64 and to jana ne kwa akodwa mi team no musan bobo bi ne de biam so mo ye fundraising e wo dwa okay enti ne wi am ko fa helicopter bi na yakọ na fe makọ hede na ja back no okay erezo me madam fo nyame yi ni papa da fem wo dwa enti no eyi ni so ye bekọ ne yakọ boa alright enti my fancy nanka gaka nkomo kakra wa hano the story untold it's indeed the story will not be the story will always hide enti adia esiena o ma tu team need the story untold no ye beduedum na fe ye de munsem na aba story untold say ye dey simi dia di Joshua Cup na ejenim Yosef Ajiru tenen ka obren popoku are the story untold Bibia come of here there. Avey Bernard Mauli and Raymond Ashetera Teboy. You see captain in the morning
Obuoba Ofori Amanfo the morning show net to us. Now Obi, we see a friend say and then I was Zoom no. Me nyan tell us say juma dey be ba Zoom. Next week on okay next that time room. Inti I think say you be doing come. You be doing come na you na ya join inti na bibia find it. Dabi. I'm sure say if you are the home come back later, but me them who na maybe say somewhere. Inti captain in the morning. Obuoba Ofori Amanfo. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. Oniamachi o. Me say there is nothing bigger than AHENKAN FM. For me, AHENKAN is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Midikai, Wudikai, AHENKAN, Wudikai, 93.3 FM, the best in the East. Identify your station. AHENKAN 93.3 FM, station radio. Yeah, pause again. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. You've tuned into AHENKAN933 FM. Oh.
Akayo, Enibre. Yemfankusi baby. Eti jube wanyami eda chimbi wenyane nchako. Yesi mweja pade bebe. Yemfankusi baby. Inani uno ni padaseni. Inani wo. Inani wo na we are kasi. Wachako na wawa previous you. Inani wo. Yam faster than come at the sports team. Joshua Kwabene Janine, Kofi Edri, Mauli, and a Raymond. I don't pay my baby, your my family, your maybe. Yeah, twas so. Shannon, so for me, I feel I do feeding at 200 more. AHENKAN933FM. And only Casafidia Gusua Wuti, me patch Median and so. Idea that's on a matching or frame or Obuoba Ofori Amanfo. And I fear that. February 17th, 2023. Ade jeni mwa na yebesa yako Emiriasu. Inani wo. Enako ye fiade yi. Jumedi bebre na ewo krom, eyi ewo krom. And you dear be brain so ewo krom na send your tron kron no kano one esu any one can boom na munsu one way send no can boom na munsre I don't pay ye kaka yen ho. I want us to reflect on achievement challenges and the way forward. So what yes yeah. Tiano. Au. Odi pada sani. Fatemi. Me patrol, let's switch to the brighter side of life. And me war birthday wishes me you na me nyana fi yentwa so. Inti mama insha CM fam free. Ene eye senior journalist for no mu die. And inti mama insha CM fam free. Ye nyina ye sister Penny. Inani uno ni pada senye. Ekuya boachiwa yi adom. Ekuya boachiwa yi adom. Osu betimi afre me ABY. Multimedia adom brand. Eho no mo no wo. Anope sister Penny. Yeah, ma wo utirinkwa eni awoda pa. Sanso so ena mi ankasa mi kurumuni. Poma chichiku. Oh, there be poma chichiku you too much. So big sister, anope onso me ma wo awoda pa ama utirinkwa. Onso wo power ever. Anope live long and prosper. Afi yamfa woda chintin fantoa so bra kwentu afutuo ene adesua ene de ne etiawa ehena de yeko eti dwibe wonyame eda chimbi wenyane nchako kasi mwaja pade bebe emfankosi bebia ene woda chinti obra kwentu afutuo ne adesua ye de enam yese respect your time, respect
your time. Respect your time. And ne eye fiada eye 17th February no. Enya dia mesan ehia 17th February 2023. Minhia biom. Metimi ehia February. Metimi ehia 17th. But ebia no manhia 17th a eye fiada. Ne mom ne metimi aka sisu dua se minhia biom. Eye 17th February 2023. Minhia biom. Se ene etwamu a eno ano no. There is nothing on earth and I will be to me say you are bringing back 17th day of February 2023. Eye fiada. Etwamu. Enti ebribia ebeto no fa obuo ema sa abre no. Enei otiase. Ojumtuni bi nyumo otu yo say this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And then da ewurade aye e wo se yema yen ani je ne ani so ewom. Into respect the time you have now. Otiase anopa yi a eye bre e de maw fa obuo ma sa bre no. Ebiom ebre ankasa eye bre yes time ono nso fa obuo fama. Ena oba yen Ghana ha no mo a yetimi ka se Ghana time. Enti obi be invite o program bi a me call na no kwasi ada no omo invite me no omo invite me say I should come and speak for them no me call hall mo krampu kra no na omo no omo invite me no kra no I feel that they were putting their house in order. Ghana you move time. Ghana you move mre. Ghana say obi bre so you move. We don't respect time. And this me braso no on tiase say enyo no na ne braso on respect time nti. Se me braso a e wo se oma na ni gide ma me because me braso me na me braso ama ware nti e wo se oma na ni gi eye den ono nso ne brebeso. Enam se onfa obuo ema emere nti no. Obi braso a na ye na hia ne time. Te se ye na hia ne time kura se wo na yese wo ye leader. E na hia ne time kura se yese wo na wo be ware wo na wawo. E na hia ne time se eye wo na wo tu kwan. E na hia ne time se wo na ya fa wadwumam. E na hia ne time se ona o di application call ye no ya somu a ya frew e na hia ne time. Any time se wo na wasi dan anyo no ane de e dan na wasi kura emungu so. E na hia ne time se car no a wo ato no enyo no na toye enti enyo no na toye ne de car no kura mfa nkohwe asinkun. We don't respect time emre. Si obi braso nti mame mfa obuo mfa ma no e na hia ne time. Na ono ankasa ne bre kwampukura won fa nya dwuma. Nti obe den do wo dia be ya dwuma. Respect your time. Wo da chinti ene ne ede nam eno no. Yankasa nkwa akiri. But de betimi aka kire wo ne say fa obuo ema mmere. Wo hunu sene ya wo de ahopepere de kwa adwuma no. Eya fa ahopepere kwa asore sa wate. Eduru kwasi ada na wayi wani. Enso so ya adwuma na wo kode a mami nyame niam yi ntenten mu eduru ho. Na mom kwasi ada so ene ye fiada ya ye be ko mosque yi. Obeda ketene so a be 10 to 11 12. Afe na wo twini mu akope nsu adware onfa obuo ema mmere. Onim se ebre yi eye bra ye de kosum nyame nti wo se ye di obuo e de masa abre no. Moma ye mfa obuo ema emere na se ye di obuo ma mmere a eno so na Awurade ba begina na wo hira yen soso. Anopa yi wo da chinti fa obuo ma mmere na emoa ye nyina. Awurade nke ye ho e. Wo da chinti
Ye did the one cratambo so de to us so. Nemum Endra na Ghana education yan rampu na no be kan say wo mo at the school placement no at the aba enunti anopai we will try and dwell a bit on it near the moon komo kakra na ebia na wutie yen onso so pese wo access school placement wo mo site no a we will run you through key points be a Ghana education service de aba na etimi aboa se wan kasa na pese we ya obedi saa niame ba be kire wi yachi na waye wade na momu ntumi nya me pa che wo de be kɔ untumi nya wo de be kɔ cafe fo ne ho na omo aya ma nti enra omo de saa formula nyina de be to abonti omo kire se ene omo activity wo mo lines and a system no enti free na kwe nyina no ubetimi ya cheke wo school placement wo se wo kɔ cheke wo cheke na wa nya ansa na be hu se me ma nya school nti wo se me ye self placement untumi ntina ase enyiwani wabra wo nkɔ cheke enhwɛ na wo mo utirimu nka se wo se me ye self placement ebia na wanya school enti dikan kɔ cheke ehwɛ na steps a wo de be access with school placement platform no eni Ghana education service NSC en kanche nti step 1 step 1 no or say obtain a placement pin code from an approved vendor nti I was say wo kɔ cafe for no say me di kan ka kire wo no na ikra nya omo nkwampo omo ye mobile money no hwanhwafo no kra ebi mu nyina so ye bi nti be kwa kɔgye o pin code sa pin code no na wo de be enter akɔ site ho enomo akwai say zoom no uni code a untumi join ni zoom omo meetings no untumi join ni nti 1 I was so ma wonsa eka pin code obeto sa wonsa ka pin code ni wi a obe log on to the site nti site na obe log on to no any www.csSPS.gov gov ni gov ana ne amaka ne ven no .gh nti www.csSPS.gvo.gh no na just a computerized school selection placement no no ufri hono mo step 3 obe enter 10-digit index number enti school index number na wo tro ye de ma wo no wo de ebeka ho na wa ade 22 sanse mo tro mo nso hwe no 2022 and 2022 says how can yes o tro wo nso hwe no 2022 nti no o bo wo index number ni wi a na o de 22 e de aka ho 22 e de aka ho afei uwi a obe enter pin code no aye de ma wo no pin code no ye wo serial number ebi e wo so na eno so wabobo na wo de ahyehye na wo ko wanim afei uwi a obe click on submit na wa train copy bra school placement no omo ebe kire wo uwi a na wa print sa form no obe print form no na afei baby a e wo se ukọ school no o de akọ no mo na afei admission process no asase ya ne sa ni amaka nyina na ebefu wani so unhu so a Ghana Education Service call center number 0308 25 8001 0308 25 8001 Ghana Education Service call center number de ababonten no na ni amaka nyina wuntumi nya wo de cafe oko cafe a obeto womo we no pin no auto pin na o kwa na the index number no so aka ho akọ se ne be ya omo e de be ya ma wo na afi wahu ba bia ye de wo eto ye se ya amfo wan tu ba bia ansa na wa baba be ye ne friend se self placement no Ghana adishie Obuoba
Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkan 93.3 FM. Onye nakayo enipre otehunu ni epubo. Iti Enra yebo amane se yade a 14 series 90 pesos. And inti ya na wa hye nso e de amame. Ya tete so na mom LPG de anya de a ne bo no omo ate so. So to say yebo amane say gold for oil no 155,000 tons of fuel. And I hear any say by the close of this month e beba be kan ye won ho. Na ma fuel ne bo no akofem ni nyina ye gold for oil policy. And she say any bia pension bond holders omo munyan signing on to the DDEP no omo chere say ya exempt wo munyina we signing on that dia I'm sorry onka ho anope ye behwe na ye di emu nkomo dia mama but yankofa da obon krata no na fi wi a yemfa dia kanto aso mfama o Obuoba Ofori Amanfo emamo atin ediba ahinkan 93.3 FM. Okay, ma yanko for the bonkrata time was so no fama some 48 minutes into 7 a.m. and e fiada abusia for mama mache Ajoso na bibia boko de ko na so yami adom adom no daso a krikra yen kakra odi ye beko obade adaroma intene wo ateki obade adaroma na position ho ene wa han enti kwaku apom boko de obade adaroma thank you asem what if san kan hey Christian brother hey radi ya on every so kasa ansem no Christian brother de okun agima adamfo o ya adwan adamfo okun agima no Christian brother menum TV no hanu num TV no Apostle okun agima oh you too much so they are na the nice see fam no I was say akola owo yire wo mpron se den say cat kiss o yire o mpra omo me so minimum say omo rehezi wo dem dia so the normal shene I shene ni tuna kuje kwa solo bi ma sofo o yire o mpra cat kiss o yire o mpra ana gama yo mu say cha I'm already here. Me boy, me get. Okay, I'm here saying, but yeah, said omo kana ase omo pie man ne za. Oh, there be. Apostle Okwajima you too much. Yes. Too much. Na ono one osan kan say senka dwaman tututu a. Anka de san. Bo senkwala ne de no tita. Na mpanimfo de no. Dum. Ade dwaman tututu anka gana. Ko dwaman su fe. O mpra o kaswa. Obi wa blekuma. Obi wo ayi nungwa. Onipa ba akopɛ. Oh, there be. Okwajima we too much. Chale yankomra na fe yewie ne nkomo bi wo hono mo aye de atoa so. Anapa no nso abapɔ minute aduonu baako 7:51. Yemobi bia chima na kwa basronko kura biem de ba ahenkan 93.3 FM so. Wadi kan ahenkan 93.3 FM. The best in the East. Yeah, no. Wadi kan ahenkan 93.3 FM. The best in the East. Wati wasum. Yati Akuya Frakuma studio. Na the one crowd do abedwa so na poso me din di kwaku anin kusi buadu menim ni abema adwempa hini kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan ne brofo think good and let good follow your back. The informer the bokrata enam de shase. The informer abama ne say Maame Sofia Akufo na oye Chief Justice Domestic Debt Exchange Programmer all kan wasem no osuma me nya vum so bia
ɔse n'adwen a ɔmampani nana do se maame sofa yɛ kofo n'adwen kuta no ɛyɛ ɔbaakofo adwen ɔno nko adwen ɛna kuta no ɛna the informer abɔ ho amanneɛ na yɛsɛ onimnyafo okugyeto ablakwa ɔno nso deda ɔyɛ ne nneɛma adoro ɔyɛ no yɛsɛ ɔno nso no to akɔte ɛwɔ baabi a the informer ɛti ho nti wopɛ sɛ ohu deɛ etu mpɔten awadaro mu ya no akɔpɛ de ɔbɔkrata bi na watumu nkyene Pando Hospital ɛna akasa tia sɛdeɛ National Health Insurance Scheme wɔn edi wɔn dwuma wakasa tia wɔn de NHIS boss yewura layi Okoboy mfoni abata ho the informer no pay ne nsɛm bi ɛno no da bɔkrata me de ɛtoa so ɛde ama ɛnɛ anɔpɛ no the Ghanaian publisher ne mu afase ho aja bombosia ho na me afamani so the Ghanaian publisher nie ɛna ɔde nsɛm awode ɔde aba wo kyerɛ mu ɛsɛ asoafoɔ amo makoko Ghana mu ya no mo ɛne ɛsɛm no ɛkasai ɔmo atimi ahwɛ ɛboa sɛ de bɛya nungwa ahemfo nsɛm a ama ne home ɛsoɔ no ometimi nso ahwɛ aboa ma no metimi akɔ enkan yɛsɛ Ramsa site bi ɛho ensensɛm akɔyɛ detwa ɛno enti no ahemfofo ɛne asoafo no mo hwɛ sɛ ombesiesie ɔmo ntam asɛm ma asubdie ɛde aba nungwa so de ɛka na kyɛ sɛ kampuni mantamu ɛti kampuni mantamu soafo no munyafo and record ma hu ni mfonyi sɛ di ahim ɛnso ɛwɔ ha saa so ɛna ɔsoafo no ɛna ɛhwɛ nsase no ɔbɔ ade ne ma pa so Onimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo wono so ni mfonyi enso ewo mu ebia ahemfo nkaye ni bi enso mfonyi ni eka ho omode ahiamu ewo da obokrata mu na owie ye no na wode osoafo esikasam totoye so ewo makoko ganam ya Onimonyamfo kinofori atamfonyi ede aba o kiremu ese pensioners no ya maame nkokorafo ya papa amrewa aban so wate ase wayi o mafi domestic debt exchange program no enso emu katafa tosum ye so de wasem ade aba na owie ye no ochem se osoafo okuro ya a wo hwe sikasem totoye eso onimonyafo knofori ata ana wo pam na sebedwafo achew se wasra o ma mo emwa no na eye IMF fo enkitamudie no entimi nwie peyo na entimi emwa Ghana ye nyina na ochem se asenso buache no no so nani abri ochem se project bi ekoso ewo Peshi Lagoon na enu se no ana ochem se dwumadie no omunyaye te ho asɛmɔde ho ensɛm de aba ona abo Francis Asenso boache ayosoafo no ana hwɛ nnwuma ene adansie dwumadie ntotoye ɛsoɔ na owie no ɔkyɛ sɛ emrase bedwafo makomako ensia no muchem se de ekoso ɛwɔ boko no awie ya pɛ ana ochem se goifo wam so atima bomode a chokre de no ne mu di pa customers fo ne okona akofele o petrol na se o diesel pɛ na che MMDCs no bia residence nsu ano kwan bia no mu budan ne ana we so ayi lagunya wo kan asem ya no so yase omo bia nko mo bia nko nsu nkoye adwuma wo mo ba bedi mu dwuma ana mo mo tuni ye mo mpe mi hu yanka bia the Daily Dispatch no so na eku ensu yiri ha dwen e ba ha ye papa hu yanka konvono twa hu hu anu na ye hu ba bi onnam the Daily Dispatch de obokrata na busia me de to aso ma wo krate ebo amane se owura Gideon boache ebo akose Dr. Alhaji Mahmoud Baumia se wo mo ye den ono na esi ahene ne atu ahene beto abama no na wabehim franka ma NPP na afimpinu ne adunu na abato nso wasan dinkunim owura Gideon boako na kasa asem we ache omampani abediche Dr. Alhaji Mahmoud Baumia mfoni da DDP ye ho asem ya adwen boss no kratensu ati ho ewanom sei na meko amanone